Lau salah dan ite alukna papa dirasa sangka belong-belongan tarampak di tanorani. Ya teh kamu terrondo aku lo dapo. Mari kami main dulu. Iya mari kami main dulu. Ya teh kupak pesuan sama iku mau pasadian ki barak riri baduka ini. Salia riri di tanorani lampa arapuan te diona landolonga kumala di pakumarar kalante tangan tondok. Nang tipas sarero Korean malabi na puang matua totemo bendan matoto tunan nang may kami tatoro rapa solana sang tasiulang totumampata ta masambayang lan sangan na ambe na anak na penamasalo amin opuang matua ambe tumakuasa si aliu matontongan mati kalemi opuang lante tongkonan iyate kami mintu to sipulong diong te lubak ba manikna kami tahun mi tontong mak pasare mati olo malak bi mi tanda bilang ite diona pangantak mi pangrondong mi laki lingkai te diona si ulang nama lalan nada apa tontong kipas sare rokoriam ni belan naya te pengkarangan magasa kisah ding apa tae sengana tae lain na laki ni umpalimbong isang adina mati olo malak bi mi tunduikan solana songopuang sesaladankan kami mintu tomak tondok pasikalikan kali manaman siapa si kami labuntukan mintu nasa kalangan peroso pesoba bala den upat saladan mukan solana songopuang tiba masekan palumpang ikan lima mamasih mesia pura kan iwa isang pinan tapi ikan tanah tak rupa madalinding dan upa ki tontong masak ke mairi madalinding solanasam pak dei salabudan ki opuang mili supala ite diona pangandon atau itu kisorong mati ola malak di mima tete lansangan na puang ki puang Yesu tutu o semak parenta si sola kamu na pena masallo totemo siya tontong salakona amin mari sok polo banua malen de tamang talo balik sudah. Magasan na siya laon ngambe rapa na tetongkonan petula ka matotona tetongkonan be tote mo lang ngamo kalama ano do pusok lain de kumakolong mga kapian tabang nanay isang bubungan na kasumporan kasiulangan lantai tongkonan laun korolondong sampak duanan mula korandan na langit kure sumangakna
Iya. Ladi yate patung sali marengko ladi tokombang na may dolo. Na di tahan pekali dito daya. Jong garonto na din siya roron na jong ya di ni tahan to. Na di pekabang di ayu rek norungan timas sino to apa. Pa jadi salian tu tidak ya. Ya pasal dia itu kalan. Lama ada dedangan rum kado. Pak hati-hati kemudian dia ketemu saat ini mereka man. Hati-hati kamu bilang, hati-hati kamu. Kada keduka kay mato konbang tumiano lami tulak karek kay pangari dolo. Halo. Kami tulak karek kay pangari dolo. Dami mato rumay sabah mali dalam to may mo daw. Kami ito konrek kay pangari dolo. Lo anak ketuas sedu kay to patunguduran dan papa do. Matahan kami pekali jong le. Matahan kami. Sadia. Oke, 1, 2, 3 panen nih. Awas hati-hati lo kebate. Bantu petulak dulu. Yang ada mau tidak mau ada tusalip nado mana dia ni ayu lagi. Tulaki. Lagi, tulaki. Tulaki pemali. Tulaki. Lagi pemali. Awas 5. 1, 2, 3. Tiba setan umur kata apa? Tulaki pemali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Benar itu patung na sekon. Tapi lolo de anu niyo. Rata kami de patung niyo. Ulan na luan lo, pasiran-tiran deh. Ulung musa, do masalah do. Patungnya je yang doy. 1, 2, 3. Awas, kandau redo. Do kami papan lendo kan kandau re. Telang do. Lendo kami lagi kandau re. Para Pak Miroko pada. Ya to patungulan na sa ekor. Sondokan do kami mata lo te bate. Padolo-dolo te sampikan yang mana lu. Pakai dari sini. 1, 2, 3. Ya. 1. Pamalir ko matampu dolo deh. Dolo pa na do. 1, 2, 3. Oh. Pamalir pulo na jong rok matampu. 1, 2, 3. Lendo. Pasulay sinding. Turun lagi. 1, 2, 3 pemalik. Aman rekam. Pak Solo misal. 1, 2, 3.
apa pa namin sa kusari siya. Ano si Bengko nilalang awas dan di Bengko nih. Lain pakai negara lebih kasih ngomong hari lo. Pas palu sini lo batik. Tidak. Ada pa ko sa kali. Awak akan bertanggung tahun. Ani mentari apa baru terus akan mentari mungkin tarik ke belakang, tarik kembali belakang. Matampu, tarik matampu, pemilalan lama talon. Matampu, oke, sindi kipa, oke. Mas saking kami dulu banua. Nah ya orang tuh dia penungan yang jadi malu. Kami lo main dia lo di barang besar sindi. Mana aman ada kok? Iya pasti itu kan. Semua nih, tapi nomor ini siapa? Coba ini rekan di Solo ngali tamu kita ini. Dulu mikir untuk anak jelas ya ke. Kumpumi. Oh, kumpumi apa tau? Nah, mana? Benar itu kalau kau malu itu tak berani na utak orang punya.
Kari, ya tu kamu dah benua kende ko bulang ngambara, abi sangkin doy bara. Bara alam madallo. Kedua, ya te bati ini rampak. Saya mau rokuampo mapempiran. Oh, dan di mana isarat tulisan na ba tu si kondo kami. Misalnya termasuk aku. Pentan lo ke bainin kemuanin do aku. Nakusala bisa. Oh, mengaku na ato. Nakoreksi miras dulu kuno kono depa. Beta misa sola din kata ade. Oh, yang tahu gua, tolong nak ke Denny salah, nanti tak protes sih. Lata pakalolo tarangan ni rokok ke Denny salah, bahasa kurang, atau Denny itu salah dihapus. Dah semua gunakannya ke Denny ekte. Misalnya dento juga yo mai batinya yo nombongi lah. Salah. Dente salone de lintang si Bali ano ikan bisa, kupakondong ikan bisa pa bapak do. Nalami itu batinya senga. Yang itu diharap ke bisa ini tak koreksi soal nasang, miku pulis ule kuperbaiki. Anak wanu may tumbang masih ya tu mengarah kudo tumbang kembali ke makulen na dari tuan anak 5 dari pamau na dari nebale na dari kalode na dari nepeto na dari balibi ya te pamau ya tu nasi balian pona sa rebunga ini do tongkonan orang neyong belana ya tu tongkonan orang ini do pangalar guna sa rebunga solan do tandigaga darian tawanan negarege do karau ate ne moni ne kope ne komo ya tu negarege simali katendo damai buon itu nane siya tumburo siya ngayon anak-anak dati ampunan do parangka
na si bali te negara kanina naradian tau talu dadian ne namu dadian ne leto na dadian ne romon ya menatesian ne limbu to solanasan to ne romon na seneman to ne leto ya te ne namu ya mo si bali te anak-anak tumba masih domai tani tenina nasi mengalar pendete oh ya mo anak-anak te yo pakata tandai mawasa apa tuh anak-anak pakamanan tuh waktu santu jong ya tuh sama ina kumua oh ya tuh na mo suraan ndiyo Pamaniyo ini rampa to sa mata tandai susin na mo tejon review sa namundi ko pakadamo te tamo matina ko ano mo nok yo kita tapos tamo ke atule tingaya lako susi mo te sementara te kastapan kaya mo to Kanin pumalay sa jomay simisa-misa karon to ki sa lantanday at kumaya termasuk kami anak-anak ere bati ina may makan si anak kiri to pada ngapa na siyempa sa asus may kirengi tuka solo na buto may parang na tao balan na mare nasarak kaltelanutan kayama tasipahak pasitam-tam timbangan ta kaya may parampo ore suman tabe ta terus sikor kumamas sulana sang sikutin tiang kala malimdo mairi limbo madio ate pangarante manikna pamau mengkara padio ate pangarura malabina siane namu tar tialuk masero pindang sangka mawase banawa aluk kaperokan na buhayu sile na napododosan kalamakna limbong tepura dipilih langsa tasik teupuk di pulau takbat dendang panikuan diosok kitab tingayona patutungan dia laku bak lembang pada tangan mas sula-sula laku pentutuan liku Bapak Pastor Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala Sisola mintu sangayo kalamba na baru barana na Dewan Pastoral Paroki Sangala Dewan Stasi Santo Hermanus Patua Pulau Saladan ni Tealuk Masero Pindang Sangka Mabase Banawa Langan lata tetetam pukalona lata Saladan Sapan Minangan nama allo totemo lantikula tarande lulangan 80 ayat 1, 2 dan 3. Oh puang sirampungkan allo totemo metambang aku kalemi pastikan belakang puang mintu aliki mintu aliki pasolorangan penama salomi anggi perangi kadangi tula mendadik inalo lako perangi tula mendadik
sangana ambe na anak na pena masalo. Amin. Denno pa anak puang matua otok na kasalamaran sia kalimbuan bobana mintu pasakke urondong komi masolanasan totemo sia tontong saya lakona Indo ambe siuluk masolanasan bunga kadang kukumu kure semangatna te Allah totemo sabak parayanna te kulla tatingayoi kumua si rambung ki masolanasan lante inan natonno nenek todolota si pulung ki inde tetondok nani tomendadianta unosok landolonga inang may ngarania tomarapu tubanuanna nakilalai tuto sangka taran lolo tu pentionganan di maya-maya nasa bimo tomarapu tu kami sarang matanda bilang ngimo tomak dadian bati tu kasih kamaliran anak mombong misa inan lan pangurande-randean belana pasakena puan anna dadi melo tebanua tongkonan tatiro lako iya tu tongkonan iya mau dini untandai tomatuan sia nenek tomantara rabuku lako kita si misa iya duka tebanua tongkonan mendadi duka tanda bak tu lambang kami sarana tomak rabu lan tongkonan dini umpana ta'i sia umpogau tumintu sarakna tomak rabu larambu tuka larambu solo tang di pokadan na kedenni kada tibain bingak tilengko pamisakan lan Allah ana tomak rabu dioduka tongkonan dini umpasabe rarabuku anna dipaitin ni batu mapipa kondi kada iya tu tongkonan lako si misa tomak rabu manasah kapua gaikna sia malakbi tu batunna iya mapuleh tu tamak balaran arak niki lako puan di tanam talu puan ambek na anak na pinama sallo tapudi sia tapakala bi itu sanga madatunga ia mau puang tularampo tama Allah ta solanasa umbengki tua sanda sia mintu pasakke mangkamo tapabendan tebate simbol pelalan batu eran kasalamaran mangkamiki umpabendan sendana tunatilai nenek todolota atu nangina tulanane puang matua umbengki pentionganan sia umpabu tuangki kalimbuang boba lambang napasak mangkadu kamiki umpabendan altar lan kasaranian tunani puang Yesu umpa den kalena siararana pakai rampok pamadiongan penanta antang bille duluan piteng kakek dekta den manina posak kalangan larampo makur resumanga lako puang matua ia morato anta saya mengaku kombak dia olona puang matua anta sielle turu lan kapenomban mepas salama iya teh Karistu kamu mau tu umparampo kada madatu tula mendadi pentoian matoto nakatuwanki puang kamasaikan kamu mau tu nasua puang matua ambe anna ulendui pasakemi lama toto kan umpogau itu pak porayan na puang matua
Karistu kamasei kami. Kamu mau tubusuakan engkesabi tupak kamasean kamasalamaranmi lan alakna pak rapuan puang kamasei kami. Puang kamasei kami. Dan numpa anak puang matua morat sumpu makuasa kamaseiki umpagari itu kasalanta sia unanta ki lako katuan tonton saya lakona. Amin. Ta masambaya. Telah tekan itu buang mintu isin nalino mengkaulah komilangan puan situan kaparanuan menani menolo dio olona puan ikumua iya tu puan iya mau puan matua iya mau ungkombong ki na kita tenak kombongan naki tahun naki sia domba nalaki laun nala tamaki babangan nasi tuang pak kure sumanga tuang masokan na iya tu mamasena tontong saya lakona sia iya tu kamarurusan na landa lakos disituran turanani delan na pak tunduan na sia pak kaborok na Yesus Karistu panglalan kasalamaranki tutua sia mak perintah sisola kamu na pena masalo totemo sia tontong saya lakona. Amin. Tapi rangi tu kadang nak buang matua. Pak basan mape pisang lamai serangan Rasul Paulus lako tokolose. Iya moto susi tutona tono buang matua tu masalo sia di pakaboro. Tendu kamu tu kamu laun nang karang kumi kamamasean kamasokanan kaum pemadiungan pena sorong ina pisuka kalando si pamaktan pena kumi sia si pangari kumi tokire den kumi madiung bateng lakosolami susi puang umpa de kasalami la susi duka komokomito. Apa iya tu mak kairingan na iya mo tu pak kaboro tu biara na kasundunan anak kamarampasan na mura Karistu mak perintalan penami bilan na ditambahi mo kumila unapa kamarampasan iya mo tolalang kalisang batang siya lama pure sumanga kumi anak kadana mura Karistu lempan unongan ni kumi sia siada kumi sia sipakilada kumi situru mintu kakinan sia situru pak pedian sia pak tendeng sia penanian masalo menani mak kure sumanga langan puang matua lampenami na apa-apa tumi pegau ladio nakada ladio na pengkarangan mintu nalami pugau langsangan ma puang Yesu ambi mak kure sumanga langan puang matua iya motu ambe tete dio kalena susi moto tu kadana puang matua kure sumanga langan puang matua La gembalaku takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi namanya
harus berjalan di lembah yang kelam. Aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Narondong kami puang matua solanasan. Ia mau itu Injil Masero Pindan atau Norani Matius. Pak Udian lako uang Yesus. Ia moto minda-minda tu urangi temintu kadangku naturui. Ia mau dipasusi misa tokina tu umpaben dan banuanna dao batu lapak. Saya mi uran kamban nasabak tuai. Siama paliu barak umpamumbuki sia untuk ba itu banua. Apa tae naropok belana umpo parandangan batu lapak. Sia minda-minda tu urangi temintu kadangku. Apa tae naturui. Ia mau dipasusi misa tobaga. Tu umpaben dan banuanna dao to bungin. Saya mi uran kamban nasabak tuai sia angin barak mak pamumbu. Anna tu ba itu banua. Ropok mi naumbasan male. Pakalan iya to na upu mo Yesu umpokade tu mintu na kada iya to lenduk mi tirambanna tu to Buddha diona tu pangadaranna belanna susi misa topa unadai tu tau senga bang iya na iya tu mai pandita surat susi moto tukadana tuang
Dipudi tu Karisto. Siulu tulimbong lan tetarampak kaparanuan Sitiro rindo miki tangke narapu taek mo pak derupanna tomak kaponan au indek lubak bana kaparanmu batikna pamau solar nek nammu sirang pun misa pena si pulung sangok koran menomba sia memalak lengan puang titanan talu doma suanggana atau palulungan lama timang kure sumanga mangurang depole paraya tumintu tanda mamasena siapa tunduan na puang matua lako kita mintu tomarap naurungan ni makdin di patepu marampak tetongkona Indo ambek sia sang suluran sang Buddha tu apa ya kematuk komi siapa yang setia lah dipasak itu katuan hidupnya akan diberkati. Apa iya kita komi setia kayak komi matutu hidupnya akan hancur. Bahasa kadak itu di sana hidupmu terkutuk. Hidupmu makario-rio. Nah apa ukuran sang pulau hukum tuna Pak Ben. Mudah-mudahan tak hafal siap itu. Batu ditengkai bang gimana? Ya sekolah minggu tanda siapa? Ya. Nado endarna pentalun sang pulau dua kara-kara kapotongan sang pulau dua kada kapotongan syahadat kita dan ini menjadi apa namanya kumpulan yang dipadatkan dari iman kita 12 perkara iman. Nah ya to banu adong baik silas atau baru nama ratolo ya di padote lopin nama ni Pak Bareal lambang Kristus sebagai matahari sejati nanglan kitab suci itu Kristus matahari sejati nah di no manuk londong dong daerah kemuaya tu teraya inang budaya atau apa apa bulangan lon tanya dia patung apa ya duka tu ditiro dulu lo ngawan tanya apa mangka tu bahateto naya kesendangan napa kade pomreni tupatuna lan ada todolota pamielo dukala dak dua tuku tangkap ya lamangan doki langan puang matua
anna sae dao tok sendana iya deh. Bukan pemerintah, natanya orang talang. Sendana orang dan duka ceritanya panamnya masuk di akal saya. Oke lah, dipakai teh sendana teh. Inang man kamu ya natono tuh. Nenek todolota. Dan dinduka si dandin apa laka lama sasa ite ke laku nandung nasan. Laku pokada bang. Nadin teh sendana susi teh. Sendana mungkin di koya barana dine mentiongan barana pentiongan. Sendana memberikan juga kedamaian, ketenangan, tapi yang paling penting rupanya menghadirkan mata air. Lana bengki kalim buang, lana pabu tuang ki kalim buang boba. Maksudnya apa? Air itu sumber kehidupan, memberikan kita rahmat pasake. Pesumbung pudukna 5 maringanna puang matua angku pegawai dako tu kapemalaran masallo. Nah, pahami gereja Katolik bukan pastor yang memimpin. Yang kita lihat pastor, tapi dia di dalam diri Kristus, in persona Christi. Bahasa Latinnya. Oleh antapokale, antapurare, anta misa kale, misa rara, sola puang Yesus, antapotuoi. Ia mau mendari garontok na kapas sambayan. Kesatuan erat dengan yang ilahi bukan hanya mengundang kita jamu, bukan, tapi memang sungguh dia yang datang dan memberikan makanan kepada kita. Makanan kehidupan, yakni dirinya sendiri, kale solarana. Ngaji pegau teh kapenalaran masallo. Umpaden kale siang pato odorara. Puang Yesu do kayu peakta. Tetapi disatukan dengan tubuh kita. Kesatuan dengan Kristus yang real. Ketika kita menerima komuni kudus, tubuhnya sendiri. Karena pada perjamuan malam terakhir, ia memberikan dirinya. Inilah tubuhku, nah itu nasorongan roti. Inilah darahku, nih itu nas. Usahanya ganak-ganak siapa toh? Dinopa antapahan nilo itu apa tapogau? Gallo to temo. Anna sunduntongan tukasendean siapa kure sumana. Ia teto kita toma arabu. Totemo anna masian sungguh menampakkan kegembiraan sukacita. Kita tidak sendirian. Sang mai nang tangga melo motu tomatuanta tomendolota. Totemo kambaroki langan puak matua. Nasai usia selangki lan panguran derandean. Tamasiang napunca narini masannang solar putalang siamintu tahu tu tolong lan inan yati. Dan lupa anna pasakit Tuhan. Amin.
Sebelumnya kita mohon berkat atas air yang akan kita gunakan ini. Bengkan ni kagarisan kasalan sia rinding pala akan dia memintu nasaki sia perosona diata bulito. Ulendui pak kaboromi bengkan ni penama balu anna mendadi kalimbuang boba katuan me pasalamat pamambelakan dia may kasanggangan kale sia banang pena angki belan nakaristo puang siapan lalan kasalamarangki. Amin. O puang sumpo mamase kamu mau uswai tu Nabi Elisa umpasita apa sia solawai anak uai tolau pabu tu kamalapuran sia patuan mengkadiongan penakan rampo melaku laku kaleni patiruamu kan penama salomi sia pasak ete sia iya te denopa anna minda batu mintu na tua pada dipipik kiwai tu mangka dipasita apa sia iya te dilendokan diome perosona diata bulituk sia dipamatotok lan penama salo belana karistu puan sia. Kita mohon berkat atas salib dan benda-benda rohani ini. Siulu selanasan tapalaku pasakina pung matola ko salib iate tula dipasang lante tongkonan. Deno pak anna iya ke nalambi oi pentirona mata latakilala itu pak kaburo na buang Yesu tu ula baki dio medosa ulen dui salib. O puang Yesu pelabaki to temo kikilalai tu kameloan ni pogao lako kami tahu ni ibatongan kumado kayu piata ia monani mak kalolokan na tu tanda mamaseme siapa kaboro minako kami tumpa bu tuan kan tumpa bu kan karongkosan sia katuan marendeng dio olomi deno pa anna mintu temas sambayang sia maling buntu dio kayu pihak takmi lami sorongan kamasakkean kamau paran sia kesalamaran totemo sia tontong saya lakona. Ya Tuhan, berkatilah pula sarana-sarana ini patung keluarga kudus, buku-buku doa, kitab suci, dan juga rosari. Semoga semuanya ini menjadi sarana bagi kami untuk agar Engkau juga mengantar kami kepada keselamatan. Amin. Uang matuan bema kuasa sia lempan pakamase otok na keselamaran sia kalimbuan bobana mintu pasakke kibudi komisia kipala kalabi kumi belana kamu mau tu pandena mintu pande tu umbangun mintu madan dan maritik tu umbangun para puan teterarabu kamu mau tu umbangun para puan tolino ulendui adam solahawa nasi tur disitaru na saya lako nenek di nenek lante simisa landu simisa misa pak rapuan kamu mau tumangka umbangun nih te pak rapuan lantongkonan ulen dui nenek tomantara rabu tumang pasang masam bayangkan nih kumua pasak ke solanasangi te tomak rapu tulimbong lantarampak kaparenuan bati ina pamau sola nek namu na iya te bangunan tongkonan na pasundun ni kasendian na lan penama sallo dan tontong si pakaboro nenek si kamayang sia si kamali misa sola misa deno pa na iya te bangunan tongkonan tontong bendan matoto mendari tanda malabina pak kaboro misia pak kamesemi lakot tosan kataran lolo tosan tambunan taunin
buang pasakay tesumbong tingayo dino pa anamin tu tokendek langan tetongkona laumba kamarampasan siya kamamasean ana iya kisulay lamasan ng luka pena anna belanna untarima peta mami siya lindo mabalele lan may tetongkonan. Amin. O buang pasakay tesumbong uni mama latontong miongan ni panik mama semi anna mami mama na siya melo tindona belanna buang ke buang Yesus. Pasakay tesali inandini umposara kande dino pa anamintu na tomarapulan tetongkonan tontong lami sorongan kande silasa siya lami pasikambela karorian ami toyangani dio may mintu bala siya api malana-lana anna mananna siya malambe sunga belanna buangki buang Yesus. Amin. Amin. Pasake mi tetongkonan iya teh tulanani toro anak ampo kaboro. Pasikambelai dia memintu balak kesanggangan siapa peroso kamarang pasa. Kama seiden nompa anna lempan tu katuan. Rinding pala iden nompa anna iya tetongkonan labendan matoto. Anna mendadi pentiunganan tu umba karongkosan lako mintu tomak rapuh. Ondongan naraka lako siuluk tu untoroi. Amin.
Yesus.